Entjaka ke batla go overka something na le wena wait. Sa eng yana nka ga ba mfetu ka jo. Mfetu ka itse go wena damane tumelo. Santse le Spanisana ya tabel na go baisa di drugs mfetu. Mfetu da ka nte le wena gape ya. Mfetu ke da cause da deng yang worries mfetu. E ngwarisa blind di dai cause o tlo khawate. Mfetu ka wena kwena fela o sa tlhaloganyeng wa bona. Cause nna phone nna ke bona ke tsa zake sharp phone nna tlhamo. A ke tlhaloganye mfetu. Kana dimane mfetu wa go Spanish wa go netsa zaka ka wena and dai deng ke bona ka re wena ga o e bone mfetu. Mfetu ka bona so ga ke bone ko jana ge yana. A ke re like wena o gola di 350 wa bona le wena gore bophelo ba go ona o nagana je ka ntwane nyane wa bona. Nna ka phutsha tlhamo ke batla phutsha ke be sharp wa ntlhaloganya. Mfetu dai deng go khawata go bofelong. Dimane o batla go etsa zaka ka wena ga o e jump dai deng mfetu. Ha o e jump dai deng dimane go khawata. Le dai deng and dai deng gape ngwarisang ke gore mfetu ke wariswa ke gore batho ba ba jang di drugs mfetu ba khawatega. Ka ntla lona le dipaisa. Mfetu ka nna ke gana go ba khawatega wa bona. Mara nna le nna ka khawatega mfetu ke batla zaka ka mfetu. Mara mfetu ntle ke witse ke ndai deng. Ke batla re cut off ntle ke re tla offer ka yone next time. Cause ka bona ga o. Le nna ke lemogile yalo cause of nna le wena jo ka re tlogolela ntwe se yong wa bona. A re tswe fela mo yone. Ene nja ka nna ke batla witse ntwe wa. Ke gore mfetu anytime phone tlhokang teng. O itse gore ke teng for wena cause o tlo khawatega one day. Wena le dama. Mfetu ka bo a re tlogele re tla bua next time. A re match.